Assalamualaikum, кандайсыздар? Манас районунун тургундары. Бүгүн мынакей мен иңимди үйлөндүрүп, бүгүн улак берип аттык эле, той берип ушу элден бата алайык деп. Мынакей ушундай жакшылык болуп баары келип, байге ошо байге фонду 50 000 сом, 50 000 сом байге кылып ушуну кичине балдар чапсын деп бүгүн мынакей эмеде улак. Бүгүн ошо Кыргызстан айыл өкмөтүндө Тамек совхоз деген айылда. Homi deb anaqadan bizga bata verdik sizga. Xudoyim o'zi qoldi o'zin, ishingizda o'ngda o'zin. Qidirlar baq qarab keleceğin keng bo'lsin. Allohdan emne tilegi qabul bo'lsin. Amin. Dödöksüzden, jamanlıktan ardayım alış bol. Görüşüm dolu mal bo'lsin. Kapan dolu dam bo'lsin. Büyük dolu bana çaka can bo'lsin. Bu menden emas Xudoydan, uşul bataylayım sana qabul bo'lsin. Amin. Ошо команданын айтып койсоңор каяктан келди, кандай болду? Анадырын аралдан келди. Анасырай Акып тулактыр ғой. жакшы, кырсыгы жок, жакшы оюн болсун, Оюнда бүгүн түз эфирде кой беребиз. Бул баш жагын мындай эле тартып койдук. Өзү жакшы оюн болсун. Эми бул үйлөнгөндөр бактылуу болсун, үйкөлөрүндү үйлөндүрүн дейт, той берип аткан. Assalamu alaikum. Көкбөрү сүйүүчүлөр, көкбөрү көрөрмандары. Бүгүн Манас районунда Тамек совхоз айылында Жаман дегени бизге улак болсун. Ошол тойгон өзүн. Той кырсыз, бөдө кырсыз, балдар кулабай аттар сүрүнбөй, жакшы оюн болсун. Baktılı olsun, örüşlerine bal olsun, kafanlarına dant olsun, büyüklerine bala çaka can olsun. Sakalasam o Allah'ın batan kavuk olsun. Şu ağayın tuğan, yer tuğan batan kavuk olsun. Eskiden kendi olmayı, 100 yaşakla. Aslında at kalk etmez. Yeki çaş, kuda kalası yeki çaktı. Silagan çaşı, çaştan oldular. Amin. Allah kalasa o çoğ adam Mehmet Ulatan çaşına yetkili. Amin. Anamla kuda kalasa canıcılığın altında Bağır, vatan ve dezoltmakta yürüyerek canıcılığınız kutlu ol. At mindirika, atçılığınız kutlu ol. Kuda kalarsa astığınızdan at, başınızdan bak etmez. Evlilikçiliğin şu, kendine 5 toyunda mangday, tozday, uldu ol. 5 toyunda dağ uçday. İnsanlar vatan